ole thlir tu le ngai thatu dom takte in zawa in chibai kabuk chewa tunlai chu gen z te chet na social media lama adar na sahle maya ni deuji question paper leak le thin hi chu angai mo om bokani zirlai no pangsom chuang in nun na an chan pha der to maya apoi thin le ani Mr. Sonam Wangchuk nisom ni paruk zet mai chongaya lungoi lo na lo lan tir to chu Union Minister Sri JP Nadda le Sri Jitendra Singh ten Medanta Hospital Gurugrama antlo nuwa ahar sadnate chinfel ani theina na sarkarin anthutiam anshil nuwa Sonam Wangchuk hian achok ngai na ati top tani thlakhat don cho ngai manani Union Minister JP Nadda hian Delhiya Jantar Mantar alung oilo na thlamuang tagalan tir tu tele July ni somni paruka Parliament panakal te chunga case zialu anilovang hemikonga hian sarkarin rilru thata kapuni sarkar chon paper leak chungchang le exam kai noi hazirna thila thlak dang lam ngai te le chinfel dan tur chu parliament a uluk taka soi ho ani tur thu atm bokani heti mek lai hian voin lama breaking news aron omta a Union Education Minister Dharmendra Pradhan chuan banna athelu tatlat maya kan Union Education Minister hi alaina tomang reng khop maya Education Department achang miao maya ama ti le athuron poni mi lovin ti hian paper aching pen chu nia anwet hokterin omlo na wangin mo purtu moral responsibility la in ti hian banna athelu ta ani he paper lega in nam noi te po man anni to nual loma engkim fel duak tu rangai ani lain chalai telung oilo na lian zel le opposition lamin politics nen me bela thiam taka alawin ze ve zel awangin hetiang thil hi thleng ta ni bera Dr. Dharmendra ban na hi pom ani le ni lo thu hriat alani lova hetia a department chana thil fel lo le mitam tak ril runat na te thina te hia la thlenta ka wanga mo phurna alangam mero angai sanomin a huai sen thlak le mai opposition leader Rahul Gandhi chuan pradhana ban na chungchanga thilro pui tak mason na lian takani ti in Prime Minister Modi chu he thila official in nam noi zong te chui chuak wata action lawat turin a phut bokani thu soi chun zomin Rahul chuan Dharmendra mai anilo Modi sarkar hi nam thluk thuaya ngai ani ti in thu soi piep tamai le zirlai pungkhom te hian Union Education Minister ban hi until tum poimo berani a kherin an kher ngar maya a hlotling ta ati thei ome hetiang alung oilo nalan tir bo ruak vela pu Modi kai ruai minister zinga ban na thelut masa berani Rahul chuna bangam chu huai sen ti thule thang thar te tan thil ro pui tak ati nia angai thu asoitel bokani Mizoutana Hindu firfiak pol kan ti mai RSS ho to pa chief Mohan Bhagwat chuan Genji ho thang thar ho andang lam to thu soin keni sang hlui ho huna kha chuanin mol taka thu oi top khani maya katiang hun kha zo to ni tun generation hi chuan zonan zota ol samte in helril ru an pu theni hriat thiam na thuk jok le fing taka thil soi pui hin ngai ani ti in a soya adikang reng khopin alanga an hriat thiam lo chuan thang thar te hi helril run pusam em maya chiang taka thil soi pui an ngaya pe hela thil soi te po hi an the thiam lova tlang taka soi hi ngai thina ni he du lo nalan tira hian Mizoram kan ming a thang moi hle maya tharum thona ve lova give me some sunshine ti la sarolin boina siam hok lovin du lo na an lan tira national media te point lekha thiam tamberna highest literacy state nge ti in an fak moi me kani alo momang reng hle mai international lama han kalta ila International Court of Justice ICJ lam han thu thuakila prosecutor Karim Khan Muslim pa ICJ ro rel na hnuaya Israel Prime Minister man theina waran pe chuak tura thei top chuale thalem ngai fal ber mai bipat mei chiat na thila thu boya na awangin prosecutor ani na trangin ban ania vote manga ban na hila kania ram somriat pani in ana tanga bang ngal turin vote an thlaka ramsom pathumin anna la chel ri se andu thunga
na la chel se ti dulam hian an hne lo rem hle ani hi Israel Prime Minister man theina tura beina sa man theina arrest warrant po pechuak tu khani a khati lai khan a tho pui pakhat meichia moi lo taka khosak lui puya ming cheto a ming chiat Ṭhupna Israel Prime Minister hi anasa takina beita ni in mitam takin an ngai ni ma se to pa chuan Israel Prime Minister chu anui nu nung zoka atang le tange nge ani hi he thil thleng hi abikin Israel ram hruai tu lok te chuan lomoman ti hle maya karim khan hi nok antia banani theidan tur hi andap na sa ni tihian Israel atronga pressure ommi lovin ahuna chuan a thlon ta hlol maya thiam lo chang zelani phei chuan karim khan hian hremna lian zok ala tok thei rengani kumnga kumruk vel liam ta US athil thleng lian zet mai tun lai hian social media aron lang chuak le hlol hlom maya kumsang ni somni me ni somni panga dei to thil thleng khania tamtak chuan kan threng to lo mai theya mi hang pakhat George Floyd chu US police officer pakhat chuan a ngonga thing thitin a thing thit hlum ta der maya khathil thleng kan US ram puma ngor ngi nga US civil rights movement laya lungoi lo na ang tiat set khan US ram puma lungoi lo na lan tirani a mi hang ho ta na out chuak pol Black Lives Matter BLM pol te chuan lungoi lo na an lan tir chhota a an ni ho bul tum hian US ram pum pui mai chu lungoi lo na le du lo nain kongan zo ta lui maya US ko pui mun shana boina chuaka kongan zo luya in rock thilti chiat hal le miro pui tak milim kholaya unload phun to unload tun to han suwa samte kha tam em maya US sarkar tan po beng dai thei anilawa US sarkar me po kati lai kha chuan lu hai le ani police officer direct Chauvin chu man anita a kumsom ni pani le chan ve tang tura achung thu rel ani nuwa tunhai hian president ne na ngai dam te dilin le thunai tu te ne na adin hun a case te zirchinga trial nei thale turin ngen na thelut me ka chu social media lama hian aron lang chuk le na sata mai ni sangni somni pathum khan zela tan lain zel tang dang pakhatin avit chiam maya athi leka adam chuak ramani derek hin upui fanau na yani a George Floyd kha akuta athi ani ti athan lai khan anupui hi ko ta kalin in thenna avati fel at maya hetianga buina le har sanna lian takin derek a chim la ya anupui na bel cha zonga hetianga lo ti hi apoi khop maya aril ru poina tur na sa inarin oma amai ro chu khati la ya movement direct Chauvin du lo na movement kha alien maya anupui ni rengpo kha angam omlo hial zo kani chutiang kop chuan midum mihang te thlawang ho na kha na tin hepa hi George Floyd hi mingo ni ta se heting hian movement hi lianangem ti te bo zo na om the ni BLM ho an chena maya an rong rasia tikhanin dereka po anupui in thenna kha a file ta tikhan dereka khaman ani chho tamaya tunno hen ron chuak ta sela nupui hen eng tin tak nga yang mo nge a pasal hi thiam lo a chantira misual muina mu ve tho don hriat ani lova meni somni panga sangni somni khan George Floyd the chuman ania US dollar somni poisalem mangin cigarette alayani dor pakhata alaya tichuan dor kai dor nei tu khan thu nei tu tele police te phone ta anron thleng traka dereka poi chung ho jinga chuna tel bokani Floyd chu nungkhir tumin an beya alo trang dewa angonga derek hian a thing thita minute som vel a thing thita heti la hian George Floyd hian ka tho theilo ti in aron troka reilo te Minneapolis mai baka US rampum puya le Khawvel mun sanga khatul thi na khadu lo na satakin lan tirani chauta Minnesota kota te han appeal thin ma sela Supreme Court of United States chuan dereka appeal hian lo nol sak zelani direct Chauvin hi Minnesota police officer ni in police in mi an kana tumthum ain nam noi to pakhat phei chu thi na thleng thei hil khopa nasa in ka pani chuti lai chuan direct hi police thok tha hoisen lo man lo dong to nia
Sangni Parukhan Wayne race to police officer Tren Khatten Ankap chiam maya Wayne race hian shotgun manga police te bei tumin police officer ho hi atin ani ome chuwang chun an kap ta ni US Asian police officer na hi hau tak rem khop maya ral thuam silai an lo nei ve vek mai boxia Mizoram Asian la zia omani tikhanin police tan te po thutlu na siam thiam a har thin em maya a le lingin an ma ni zok kha ka an ni theitlat maya ta hian film khurangai thin ton hle ni US khu chuanin police officer han ni te poimo phurna rit em bik maya ni lawa chak ma zok changa tam viawang Sani Pariat Khan Misual Pakhat pistol nena tlan chia chu umin a thian pa nen an pai thua choi moina adong henge bokani Sani Pakua Khan choi moina dang adong boka Minnesota nightclub pakhata security guard na atho lain Misual ru pol anga lo ve de mai gang member te chu amana wangin choi moina alo dong to bokani ana tho chungin alaka complaint som pariat la ya thunga pani chu chin felania October ni somni pakua sangni Parukhan dereka hi Wayne race ka hlumna atel ve ni ti kan soi to a kamitum khan Wayne race hi police te hian atrak khalai chu anlo ti dinga ani hian silai shotgun ron phor tamaya chuwang chuan an kap ta khania Wayne race hian abial nu le thian pa avit ti report awanga zui ania atrak chun lo ti dinga police officer tan po thutlu na siam har thin don hleni anti follow chuan an mani nun na ta na poi theidon boxia sangni pasaria khan he thu hingai tu ni in directly officer dang te hian thiam an changa tharom an man na chu justified thei ani wangin engma charge an ni lovani meini somni pali sangni pariat khania dereka chuan nu pakhat ne na tangin tranpui an ngai thu phone call atonga akal ngala in chunga lutin midum tolsa kumsomni pakhat mi chu bathroom ain kal nan tlat maya direct chuan bathroom kong khar chu ti chia in asilaya chut atuma tol sa chuan asilai chu alo mana anin beita a direct hian puma voi ni aka sakani tol chen chanchin bumi te asil danin a bei chu lo beilet nge ya asilai chu ero atum lo thu asoi ve thungani lai in kara te po hian thutlu na siam thiam har don hle maya alo beilet ve miau kha chuanin silaya chunga akap ve thei tho maya chu wang chuan direct hian akap ta khania ma se aka na hi thi theina lai tura kap lovin tikhan hliama tor tir khania nuwa adam chuak vele maya August ni sang hi som pakhat khan kumsom ni pathum mi Leroy Martinez ka na direct hi lo tel boka police report a hian Martinez hian silaya keng ni in report a ama Martinez achona silaya da thlaka aban pharnuwa ankap ni in soi thungani directly officer dang pathum te hi ahun taka hoisen taka anti tur dik takti anni ti in thiaman changani tichona tharlam bera meidi somni panga sangni somni tuna kan soilai hi George Floyd man tu te zinga dereka hi tel vele tatlat maya George Floyd hi midum fit ruk chuanga sang palian zet mai nia khosa kharsa veng reng tak drugs lam ti mi nia a poisalem mangin dora thila leya police an call ani an ron thlenga Floyd chu kar chunga nor lu an tuma alo tang ve fu maya chakro boxia kut kolbun tirin dereka chuan thring thita ni bokupin lei chara chuan George Floyd hi tluwa atu khumlama derek hian a thring thita Floyd hian a thok theilo thu theilo vinaron soi troka reivak lawa chuan a o chu chuaya a re lentani konga ke kal ten video in an lo record lok maya hengo video hi a darna satamaya direct le midang officer in nam hnoi te chu an na tanga ban ngalan nia ngonga in thring thit hi Minnesota dan chuan a khap lem lo na in mithiam tam tak chuan an soi sel na sa thin le boka mi pui thi nurna pu ke a black alone khernen Black Lives Matter poll an chena chho ta hle maya US dollar billion khat hu aya tamma thil anti chiani US mun ranga George Floyd chu alim te siamin mun sana antung furmaya mun thren khat phei chu George Floyd ming choin ming an phu thar hial boka makangreng takani statue hial an dina lim an siam sakte hi chu
ram roi to ro puile miming thang an ni tlang puya Black Lives Matter kha civil war te naw achuak mayang ti lo om khopin an thomaron na ani an chena savio ani kha George Floyd hi tunge ni reng renga het khatiang taka US mi pui tena athlawang an ho I han endon te ang sanga za ko som ko pasari le sang ni pangain kara khan tumriat zel bangalo zu to ni rui lo ka innoya te ruk le dan bo siat konga te ani a kum sang ni pasari khan Floyd hi man ro lo om takne na ruk thu buai or tir ani a PhD lampang department a thok anga in soin ina an luta midang in an ron fin boka nu pakhat puma pistola tinin ruk turan dap chiama Floyd chu anua tlan chia in thlathum nuwa man ani le ta ni sangni pakua khan kumnga tang tura achung thu relani a belin sangni som pathuma chuani a zela tanga chu nuwa nun phungpa ngaya zo ve dewa ma se kar pakhata manani a dam doi lo kola shal turani lo thu te asoilo ma adin huna that lo ema wangin ambulance nen dam doi in lama tirliam ani thungani hetianga nung chang thalo ve thin tak khinia George Floyd hi amel han en te po in nain chei du dan te thleng pon ania kati la derek ane na hin tong kha derek kha van duai hle ina hriata tin alo trang ve tlat mai boxia anin el nalama ti khan derek thinrim khanin an thing thit de urop khania ti chuan tun hnaya kumsom ni pahni le achan ve lai tang tura achung thuan rel tak derek Chauvin hian a case ngai tu non le turin thu nei tu te anghen me kani social media lama aron langle lol thina khami trum George Floyd anena anin mat chon trum khan Floyd hian drugs atingei ti fin fia ania ataksa athisen den han zir chenga drugs nu ma an munual maya derekan athing thitna lam ai ma in a drugs ti wangni in dereka ukil te chuan an soi bokani a drugs ti chuan mipa nga yanga treat azolawa thok lama harsat na thlenta a boral ta zo kani ti an soi ve bokani direct pohian police officer training atronga anjirang thlapa che thule thina khopa thing thit nat lo thu a soi ve bok ani Floyd ta hi mingo ni ta se a thina hian rampu mangong kherangem Black Lives Matter in the Paul ten Floyd ta thina hi aron lavung chawin US rampu ma harsatna an siam ani kha khatiang khani lo ta sela thil hi dang lamangem Floyd ta choi moina ni om fathanin alim hun ranga an din boka tam tak chuan George Floyd lim te chu ti chiat thu hle in an ria an ngai mo hle ani president ngai dam na nge ta beisak polan oma engboni se dereka hi federal le state court atanga thiam lo chantir kop ania Minnesota state atrangin tual tha thu boya thiam lo chang phota federal atrangin midang zale na civil rights bo chiat thuwa thiam lo achang bokani president Trump hian ngai dam ngot poni sela federal government nena inzom na anei civil rights palzut na bak hi president hin ngai dam theilova chu wangin dereka hi president kaltlang chuan zalen takin voile khata achuak theingal don ngot lo ti hi alang rengani chu wangin dereka hi alatan chun zom zel mela Black Lives Matter ho nor na le chetvel na wanga police officer chunga rorel na diklo taka lek ni in mitam takin an ngai ani nang engei ngei vedan le thupui dang nen kanin tong le ngei don nia